Yes, turi kuri Serena Hotel hano mu mujyi wa Goma, hamaze kuba ikiganiro by'umwihariko n'abanyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye, haba ibyaha mu karere, ibitangazamakuru mpuzamahanga. AF23 ihuriro by'umwihariko rimaze iminsi rishaka amahoro, kugarura amahoro mu bice bitandukanye bigarure, ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagarutse ku ngingo zitandukanye. By'umwihariko ndi kumwe n'umwe mu bagize iri huriro rya AF23, hari byashinzwe muri huriro rya AF23. Papa, umeze neza? Tumeze neza. Komera cyane. Urakoze cyane. Twishimiye kuba mwatwakiriye by'umwihariko muri ubu buyobozi bwayo ndetse no muri umujyi wa Goma. Bakoze akazi katoroshye, niyo mpamvu natwe turi hano. Murakoze, natwe turaho. Ikibazo mu by'ukuri koko, ku mazina nitwa Ndekezitiye Muhinzi, nkaba ndumwe mu bakadre ba M23, nkaba muri departement ishinzwe recrutement na mobilisation. Rero uyu munsi tukaba twari twaje gukurikira abayobozi, bamwe mu bayobozi bacu bari baduserukiye muri Doha, bari baje guhereza abaturage ndetse no kubwira itangazamakuru ryo mu rwego rw'ibiyaga bigari ndetse no muri Kongo ndetse n'inyamahanga, kugira ngo babwire ibyo bavanye muri Doha. Nibyo twari twaje gukurikira umunsi wa none. Yego, i Doha havuzwe byinshi. I Doha ibiganiro birimo kuba, abenshi batifuriza neza M23 batangiye kuvuga ko murava muri Goma na Bukavu. Ndabyibuka naho muri Goma hari umurasta wahafatiwe yarimo akangurira abantu uba rwose bava muri ibi bice, kuko AF23 igiye kuva muri ibi bice. I Doha abadukurikiye bari hirya no hino ku isi, nk'uko mwabigarutseho, Lawrence Kanyuka bigarutse, abayobozi batandukanye mwohereje i Doha babigarutse, ko kwibi bice ntabwo muzabivamo. Ndekeze, mu by'ukuri kuva muri ibi bice, ukurikije amateka y'iki gihugu n'uburyo abantu bababaye na politike mpuzamahanga uko yagiye inyuramo kuva iki gihugu cyabona independence, yego, mu by'ukuri ugakurikizaho n'ibyo abadusobanuriye ibyo bavanye duhe byo bumvikanye n'abanyakinshasa, urasanga ibi bice mu by'ukuri nta ese twabivamo, usibye no gusubiza ibyo bashubije. Abantu bari iwabo, bageze iwabo, bamwe bavuye mu mpunzi, bari basanzwe bari iwabo, ese bava mu bice byabo bajya he? Yego, nta byo kuva muri ibi bice rwose. Ntekereza ko bidateze kuzaba, sinzi abatubereyeyo yuko iyi ngingo kandi banayigarutse yuko nta mpamvu yo kuzava muri ibi bice, kuko ese bavemo bajye he? Ngibyo nuko bimeze. abayobozi batandukanye amwohereje i Doha ubwo hasinywaga imbanziza mushinga y'amasezerano mugiye gusubira ni Doha vuba cyane, ndetse no ku ruhande y'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arasubira i Doha, anakarasubira muri Leta z'Ubumwe za Amerika ari kumwe na Felix Antoine Tshisekedi gusinya amasezerano n'uruhererekane hagati y'u Rwanda ndetse na Leta ya Kongo, hagati ya M23 ndetse na Leta ya Kongo, bikagirwamo uruhare na Donald Trump wanavuze ko akeneye igihembo cy'amahoro muri aya masezerano. Ariko benshi babihuza n'igitutu muri gushyirwaho, hari igitutu muri gushyirwaho n'amahanga hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'umwami wa Qatar hariya muri Doha. Nge ntekereza yuko abo twoherejeyo, mwabyumvishe neza babigarutseho, nta gitutu bigeze gushyirwaho, ahubwo ni muri rwa rwego intambara ya revolution ntabwo itangiye umunsi wa none. Ubuyobozi bw'Kinshasa kenshi murabizi neza za revolution uko zagiye zikurikirana, hagiye haba gusinyana amasezerano mu buryo butandukanye, ariko ntabwo Kinshasa yigeze yubahiriza amasezerano n'umunsi n'umwe. Rero ntekereza ko gufata amasezerano y'abanyekongo n'aya Amerika n'u Rwanda mu by'ukuri usanga ari ibintu bidahuye. Ikibazo cy'u Rwanda na Amerika, nako na Amerika ndumva atari twebwe twagisubiza, kuko ibi ni amasezerano y'ibihugu amayeta ku yabyo, ariko twebwe icyo twibanzeho ni igihugu kijyanye n'intambara y'imbere mu gihugu ndetse n'impinduramatwara yo mu gihugu y'ubuyobozi bw'igihugu bubi bwa Tshisekedi, udashaka kugira ngo abaturage babeho nk'uko babishaka. muharanira uburenganzira bwanyu no kubohoza abakongomani. Nkawe mu byo ushinzwe, hari ababagana mu rubyiruko
bava mu bice bitandukanye, ni abakongomani, ni abana muri iki gihugu haba by'umwihariko amoko atandukanye, bakomeje kubiyungaho cyangwa batinye igitutu cya Felix Antoine Tshisekedi? Mu by'ukuri ndashaka bwana munyamakuru gutangariza yuko muri aya twatangiye Goma igifatwa gukangurira urubyiruko, yaba ari abakobwa, abahungu n'abaturage nabo bose, kubakangurira ubukangurambaga bwo kugira ngo bamenye ubwiza bwa M23, bamenye na M23 impamvu zabyo. Mu by'ukuri bariyunga cyane, bose barabyumva kandi barabikunda, banabishaka cyane, noneho banarasaba ubwabo abaturage yuko M23 yakomeza ikazagera Kinshasa igakora ubutegetsi bwa Tshisekedi. Sina M23 gusa, sina abaturage noneho bari aho dukorera twebwe nangwa aho twafashe, ahubwo n'abaturage bo mu zindi ntara bose barifuza yuko M23 yagira ite, M23 yakomeza ikajya kubagombora, kuko nabo bari mu buretwa bw'ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. Abenshi bibaza kukubahiriza amasezerano kwa Felix Antoine Tshisekedi bakabihuza n'uburyo atava kwizima. Yavuze ko atazaganira na AFC M23 birangira ibiganiro bibaye. Avuga ko atazigara yicarana n'umunsi n'umwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame birangira bahuriye i Doha. Aya masezerano arayubahiriza, dore ko uyu mugabo agenda ahinduka. Natayubahiriza murakora iki? Uyu mugabo mu by'ukuri twebwe twamusabye tugitangira tukiri muri Sabyinyo, mara gufata Bunagana na za Rucuru, twebwe ikiganiro kuganira nawe twabishyize imbere. Ubwo rero uyu mugabo we kutubahiriza amahoro, ntekereza yuko ikibazo si icyacu, imbaraga zatugejeje aho turacyazifite kandi zirushaho kwiyongera, zizagumya gukomeza, kuko ikibazo ntabwo ari M23 ahubwo ni igihugu cyose n'abaturage b'igihugu bakeneye yuko bagira bate, bakeneye yuko bakurwa mu bata bwa Tshisekedi. Byumvikana abaturage ntibisaba yuko M23 yakomeza, izakomeza kuzagera igihe uriya mugabo yumvisha byanga byakunda zumva, kuko abaturage barambiwe ubuyobozi bubi. Mu nkengero z'umujyi wa Uvira hararundwa intwaro nyinshi cyane, mwabigarutseho, harazanwa abasirikare benshi umunsi ku wundi, abacancuro bose aragenda baha amafaranga kugira ngo babashe kurwana. Mu minsi ishize, ni minsi mike cyane, niba nibuka ni iki cyumweru turimo, mwagabweho igitero na Wazalendo inyuma hano y'umujyi wa Goma, mubasha kubarasaho, ndetse hari n'abasize ubuzima mu makuru dufite. Ibi nibikomeza kugenda gutya murakora iki dusoza? Mu gusoza mu by'ukuri ntekereza yuko ntabwo Tshisekedi aturusha imbaraga kuba ducecetse, suko tudashoboye kurwana nawe, ahubwo twego mu rwego rwo gutanga amahoro ni kugira ngo amahanga agumye arebe yuko uriya mugabo mu by'ukuri gahunda ze ari iz'intambara, ariko nibigumya gutya ntekereza yuko natwe tuzazagira ute, za mbaraga zigiye hari ntaho zagiye, tuzirwanaho, kandi ndahamya yuko neza dufite insinzi. Yego, tugushimire cyane, ndetse n'abadukurikiye bari hirya no hino ku isi, wagira ijambo kuri ku mutima, turi hano n'abayobozi batandukanye, mbere ko tukurekura Ndekezi. Murakoze cyane. Ijambo nabwira isi yose nuko abantu bose ku isi bagomba gutega amatwi bakumva icyo M23 irwanira, ahubwo bibaye byiza abafite uburyo bagakurikira ibiganiro bya M23 n'ibikorwa bya M23, kuko ari byo guteza imbere, kuko ibice dutuyemo nangwa se aho twafashe niho hantu hari umutekano kurusha mu bindi, ndetse no mu bindi bihugu duturanye aho M23 rero tukaba tubasaba kugira ngo badufashe kumvisha amahanga yuko M23 ntabwo ari abateroriste nk'uko bivugwa, ntabwo ari abanyamahanga, ahubwo n'abana b'igihugu bashaka kugira ngo igihugu cyabo kive mu icuraburindi. Akaba ari byo ijambo twabwira abatwumva ndetse n'abari hirya no hino barimo kutureba, ndetse tunabashimira kuba mwemeye kugira ngo dukorane iki kiganiro. Murakoze, turagushimiye cyane. Sawa, asante. Murakoze cyane. Sawa.